When hi July ni som pasari sang ni som ni panga niya. Naktuk July ni som pariat Khawchin tur. Kan thir ho lenga. Naktuk July ni som pariat a chuan notice lama mun them khata te. Rua tampa ngai tak sur thei turangin IMD chuan atar langa. Aizol Met Center in tarlan dan chuan Mizorama July ni som pariat a chuan mun tlem te a rua tamvak loin sur turangin antar langani. July ni som pariat naktu ka chuan alum lai berin aizola Celsius degree som thum pakhat anianga. Mamita thum thum, kolosipa thum thum, champaya thum li, serchipa thum thum, lungleya thum thum, longtlaya thum thum, siha thum ni, saituala thum ni, khozola thum thum, nathiala thum thum te. Ani don ni in Aizol Met Center chuan antar lang ani. Warning chungchanga July ni som pariat naktu ka chuan Aizol Met Center in tarlan danin July ni som pariat a chuan mamit Aizol sai tual serchip khozol champhai le nathiala te. Warning om lova kolosip lunglei longtlai le siha a te chuan warning chungchanga thu chiang om lova ngai chan ri turani tiin antar lang ani. IMD lampangina anti chua hi kan thlir lenga hei hi. July ni som pariat a chuan Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura a te le Arunachal Pradesh a te mun hrang hranga rampum dap lovin rua sur turarin ania. Assam le Meghalaya a te chuan mun tamvak lowa rua sur turarin ani bawk ani. Weather warning lampanga chuan July ni som pariat a hian notice pumpuya chuan warning chungchanga thu chiang om thei ri lo ani. July ni som pakua a chuan notice pumpuya mun hrang hranga rua sur turarin ania. Rampum dap lovin warning chungchanga chuan July ni som pakua Assam le Meghalaya a te hian orange alert an da a. Adang zonga chuan warning chungchanga thu chiang om ri lo ani. Khati chin kha ni mai ro se.